Hemen Urantzu pilotalekuan bildu gara, larun batean edukiko dugulako momentu oso berezia, bai hiriarentzat eta baita ere frontoiarentzat, ze hemen alde batetik jokatuko da lauterdiko serie Beko finala, eta hori ja Irunentzat oso albiste ona zen, lortu genuenean finala hemen edukitzea oso albiste ona izan zen, eta gero bestetik hor zegoen pelotari irundarra Amiano finalara iristeko leian, ez genekien finala jokatuko zuen ala ez, baina ostiralean jokatu egin zuen final aurrekoa irabazi egin zuen, eta beraz bi albiste oso onak hiriarentzat eta Urantzu pilotalekoarentzat edukiko dugu finala, eta final hori jokatuko dugu pilotari irundar bat. Orain dela hilabete bat gutxi gora bera Amianoren debut profesionalari buruz hitz egiten genuenean, esan genuen ez geneukala apuntatua beste irundarren bat debuta egin zuenik eskupilota profesionalean, eta orain ere esan dezakegu historiako liburuak begiratzen eta Irunen final bat jokatzen, txapela bat jokoan edukitzea, eta txapela lortzeko leian irundar bat egotea, hori esan dezakegu ez dugu lehen ikusi, eta hori nire ustez larun bateko arratsaldea oso polita izango dela. La final la va a jugar, como comentaba, ¿no? El Irundarra Amiano va a jugar contra Senar, una final que va a ser muy complicada. Ya vimos ayer que en semifinales ganó con mucha solvencia Senar. En la liguilla también Senar le ganó a Amiano, probablemente en el partido en el que Amiano ha tenido más dificultades y le ganó también Senar con facilidad. Pero bueno, va a tener Amiano en este caso la oportunidad de jugar en casa, de jugar ante su público, y esperemos que eso también le dé fuerzas para ponerse la chapela. Hace poco también comentábamos en tono de broma que estábamos cada vez más cerca de tener un Irundarra con chapela en pelota, y pareció una fanfarronada, pero bueno, ahora realmente sí que estamos cerca de que un Irundarra pueda conseguir una chapela en pelota, y sería algo totalmente histórico. Las entradas para el festival ya están a la venta, y solo esperamos que el frontón esté lleno y que se acerque muchísima gente a animar a Amiano. Ya lo vimos el día del debut, que se vivió un ambiente que no habíamos visto en el Urantzu, porque siempre había habido un buen ambiente. Habíamos visto festivales en los que se llenaba, como es habitualmente el del día 1, pero no habíamos visto un ambiente de apoyo a uno de los pelotaris tan contundente como fue el día del debut, que sí que había hasta pancartas animando a Amiano. Entendemos que el día de la final todo ese ambiente va a ser todavía más fuerte, y sinceramente creo que se va a vivir una tarde especial y muy bonita en torno a la pelota, con Amiano, esperemos, colocándose la chapela al final de la tarde. Bueno, hasieran debuta egin janaiko lan, eta orain lehenengo txapelketan finala iritsi naiz, eta kriston poza. Espero zein finalen egotea? Hasiera batean helburua, noski, nire nibela ematea zen, eta behintzat hori lortu dut, eta gaina finala etorri dela, asko zobeto, baina berez burua ez dezu espero final batean ikustea. Partiduz partidu, final 8etan sartu nintzen, eta hori irabazi behar nun kuartosetako ligian sartzeko, eta lehenengo irabazi nun, gero ligilaren nahiko ondo hasi nintzen irabazten, eta orduan ikusi nun finala hemen zela, eta noski, beti ilusio baina oraindik oso urruti ikusten duzun gauza da, ze lehenengo txapelketan ezin duzu pentsatu finala iritsiko zenik, baina gero azkenean partiduz partidu jo naiz, nahiko ondo atea da, eta bitu, hemen txenago. Bea oso fuerte da, nire kriston eurra eman zian, eta azkenean nik uste ere ordutikan ikasietela, ze hobetu eta akats batzuk hobetu, eta nik uste detaile horiek hobetu, eta nivela handigoa eman detela, eta nik uste bain konpetitzeko eta hori nahiko dezentez hobeto nahola. Noski, bea euneko honen ibiliko dela, bea kriston partioa intzun, eta nik gauzak perfektu ez baitut iten, iguala pasakoala. Hoi, seguro, baina nik uste ere
hobetzeko gauzak eukin ditula, eta bueno, hobetu ditutela, baina nahiz eta baina hartu hobetu, larun batian gauza horiek ondo egin behar dira, eta bueno, bai alde batea eta bai bestea, ze final batian seituan daun tentsioekin eta pasa daiteke alde batea bestea jutia, así que momentuan bertan ondo dotia, lasai, eta bueno, alik eta hobena joatu. Ja debuta hemen inun, eta bueno, azkenean beste debuta dezela dakasi, baina bueno, final batian nik uste, guztua joatzen dela etxean, eta nik uste partidu ona izango dela, baina bueno, aber geho egun bertan nola gauden, aurkariaren nola daun, zebeantzakore okerrez banao lehenengo finala da, o lehenengotako izango, hasi que, bientzako, gauza berri bat nik uste. Hoi da, frontoi bakoitza diferentia da, oain arte nik Tolosan bi partido joatu ditut, behar beste bi, eta azkenean, aldatuko dela, seguro. Hasi que, daun frontoian joatu behar da, eta alik eta hobena.